Trubor nakaslem jong unong san hima. Kisamla kan thai bat shan rang jong ka jilla kinsalet banyakhon nya ka semi-final syakaran san ka bahe jong kari kata ka India's Talent Fight Season 2 kaban salong hapo ka jilla Uttarakhand Dehradun kiban le jeshamanta kilong saumut kinong ruai bat prangut kinong shan kiba kan thop ye kisamla kan thai bat shan rang jong ka jilla kajing yo rung kini kisamla syakane ka rensan ka bahe hapo ka TV channel ka Zee Bollywood kadai lang ba kajing bishar online Henry ha ka semi-final ken ha ban pen I ya laki sap harensan bat kani kajing yo lat ban let yeshemanta kadai lang ba kajing alam nanti ka All Meghalaya Dancer Association kinong ruai ken ha ban yakun ha ka arpung san tarik unok pra arhajar arpawe bat kinong shat pan ha ka arpu pra tarik unok pra arhajar arpawe Kepolisian di Baro, dekat kerja jauh ada ibu bista langrum, macam masa halat dengan seorang, de mentah ne awan penripsen na bentah kinong syarat berkon, amal kim sim lai poilang, bar de nak jumpa tujuh kemeneng, de mentah sengi tengah meroy, rengi dan hadu pramut kinong syarat, kepolisian mentah syarat, pos semifinal jongka India Talent Fight, de nak lain kajongi kinong sim mentah jongka India Talent Fight semifinal, dengi wan penyatu Ahmad Jompi kipat bab angi ada lela sim dayo di demi nang aku nyotarik di desa pada aku pratarik dengan ada ban lupa dengan sami nang aku nyotarik mesti dengan pois nin habis chat stay aku pratarik dan kono siap nak lanjut ngaruh sobat angu saya boleh terkendat nombor nontak pula angi kasap kapong mengapa adu kat kene kerdan dan komisi bona ya kipat baru kipat support nak mentajungi kiba ajeng kerja yangi wepiwe komisi bona kijing ha disebut mesin jong pi baro dan nak lanjut ngam dan benong te ngasu ai ngasu bu dan kijing dua nak mentajung pi baro kipat ba kiba lakloi benyarap nak mentajungi ki yudon stop dan nak lanjut ngi kok benyatu ni poi sakana ka Indian Talent Fight kalau de kijing alam ti jong ka amda All Meghalaya Dancer Association de kijing don ka jong I sakit haba belajar alam nanti berhenti nak mentajungi ki Ridwan Sab kinong ruang yang sihat pengin jalan cimeta ka national level pergi bentawa pel deka All Meghalaya Dancer Association kaju pelong ya ka Meghalaya Superstar de yakini ki bajab jong ka Meghalaya Superstar mereka super kun datang bagi jab ka Meghalaya Superstar mereka kloru pen betinanti nak mentajung ki nong job jong ka Meghalaya Superstar bakin nyala cimeta lang ka national level kamlo kombal bagi show dong ada kato kasyu kamlo ka akut no deka jing long jokan ka All Meghalaya Dancer Association pat kabupaten nanti nak mentajungi kiri doksam Sobat pilih rumah kasih mikiran apa kena kaisa tapi. Dan kisula betul mudah. Nak lanjut ngata silap na putus. Kemudian pipat syahikai lah. Syahikai. Aduh mensuapat Indonesia. Dan nak lanjut ni teki nak nasi sa company jangan nak India Talent Fight. Teki ki sen video yang ni nengkong ni ada sen te kisah yang ni apa mega audition. Teka nak lanjut ni pada ni ada background sih. Tengi oman setiap pada kalut han nak tajungi ki long iwan rai waduk demo tengi songkot bol kini nanti nak kata mika audition kalut balat dan nak lanjut ka IMDA pada ka ya phone stay kayak kena nak tajungi teki ongin sudah biar ka online audition udah ka online teki nak tiap pada kisah ini teki kisah hari ka pasen video biang sakawai dengan asen atli video kamu jong mika audition nakawai kamu jong semifinal kawai ni teki pasen atli video nggak ada pesen deki select pada semifinal deka semifinal pada deki yang ba pihak ban cimentai dalam debet apa stage platform juga dekai Indian Talent Fight Deka namut ki kentai kan ngut senang ki ban ni orang kena semi jelas. Sangut kentai sangut senang cumi nakshan kala di season 1 jongi season 2 season 1 pada kada jongi dikiwai di season 2 pada kada jongi kamu nak yang jongi tadang siwan Teki Pilayo ki jingkilat jingarap naki nyaki nomor mana Pilayo dia saya nak kalau yang jongki nomi khmat kalau yang MDC MLA dengan ayo nak yang kipat ba Pilayo jingarap ni saya nak yang jonga kwa nak yang jongi hibarong ikwa ba ka bagi kipat ba kin bu jingdo yang dapat jongi abang ini citi mereka jingarap jongki ru kanong buat ilang ba tak khandian ru ilang cikal ko na dapat jongi kibar citi pediang kita jingarap jongki kipat ba nang bajong kingi kalau ni long iyo lar pani ulah citikin namdai nak mentajung pet baru ringi mio ai bana citi namal ngilau ngiwan kalau ngi kabaduk dalam ba ajing arab jong ki pet ba jong ki nami khmat dengan ayo beli yasim mentajung citikin
kin lek kum noi ke semi kin ken nak vot na kin pet kum kasap na natina nang kin simbet ka performance jungi kin pala food tim ta kin simbet performance final pada kin ada ka food kano kala kin pen ya kune ke semi aram kawe ni hap la na ka jurai nang ye ka ngiji di mai kawe pat ka jurai na company kamu atling ya performance ni te pidan kata ka jingkerman papin dot kata cuma pin job pin nakalan jungi ngaru ngas ngodoni jingkerman manggil aktris dan bebas ni te asno no nakalan junga ta asno dan hope nambah kajing Arab jumplai de benalade dengan melahi de kajing asap jumplai kajing kelku jumplai de thare ayo thare asno dan hope nasilongin mi apa nyotarik ndri waji kamu ngi lai tak find apa dari kerting junga kade ida phis chang bat nga shong sa ha kshno ngri best chain dahil then kong sham nga ainu yoblei ba ula ayang ay kani kasap ka ba kani kasap ban vai te ani kong nga ju contest ha ka chain dia got talent but nga la poru shiru ka final tang ba ngam cepat ngayo rung ding ba ka da ka jing rap jeng ka ihman jenga dan ihman jenga iba trilang bat ka amda bada ka jing rap jeng ila bin itu yang abat i president jeng ka amda de kumta ding ngala pha ya ka video she is president jeng ka amda but mai ila ngap ya ka but mai ila pha ya ka sha nobat Delhi de hadin ang ta gila ngala ngap men hadu kata bagila jidinga bangala sha select bat ngala yo rung direct di sha ka semi final ngin mi nang de apus hotrik ang bangin contest pat apus kumno pat ki hakti ka semi kin le da ka vot na kin pe ya kasap kin yele bidda ka nikong kijit bat ka vot bat ka thai kijit bat ka sap te kumno phio le thi sandali mano ba la nti ti da ka chimtin di jong ka amda te ngilai yo ta ka la ban lik shipinda ha ka Indian Talents Fight season 2 kano kala kin pa shat mo phi ti kano sin no kano sin kin pa shat phi ka semi final parwai so parwai arsin thabai tang arsin kila yo kilat ki jinga rap mai ai lat jinga rap ni yo tang na kalian kesem ni yo tang ka jing sport na ka ying kesem bat da ka jing rap jang ka amda Partai long makin kersang lang mo nyapay naka NTV kinsap niya po NTV ka Z etc. Dengan tu kiki channel kipni ya ka bangnya semata mani ruai akashu di akar pak baru bakin nyapay makin ya support lang ni ki nom ruai mo ni semata support dili ni kong ni ya ai ni ka online audition tidak nontu ngihap lek sa mega audition ngihap lek sa po Uttarakhand di naka ni ka ai presiden yung amda bataba di mai ba yalang nanti kan nong bain direct nong select ba semi final ang ai arsim ka online audition karman dari dan ni ruai da ka jing ruai yu ti mulai hindi di ruai kasi ki cha tang ruai ni sudah iya le samu so senang lain shirang lang yo tema lain kila sim tatan ni Masih mantai kini ki Meghalaya Idol sing dil se Meghalaya Got Talent Kapten Juna Batista Kunta Bat Nasa Snowlandem Kebahapa po Pusla belum Te kemudian kong ni Suwa pempoi hakane ka Utama Suwa pempoi hakane ka Project Semi Dan kong ayam suwa
nama ka interest juga ka cerwa hindi naka pors ka por abang ngasa sekla ni ka jing bela ka jing kitnong deborsi ni kata ka jing long interest juga ka cerwai deborsi ngarwai ngakompo sejarwai ngamju sana kata te hadin to karbana yang singapore te ngai bendu iwe pralog i bana po pusla ita ide i ba arsil ndo ita ibu study pusla i sedong yang i khod yang kin ban berwai di ban recording te ha pangila la recording to kawai la sudut kambiang ngaru ngara trang ban teng jamo te ila ayang ai katakanlah ban teng kata berarti nang to masih kendo no kebesar dan bok bayang kalomba dan itu penito lemnya bali sarkin bok thaba te habi kendo bali te IMC nya bali til dia boy siakan ka thom te lomba ka jing ya lam ti jungi kin bok thaba te nga sayo ka ka ban ban join kan ka India talent fight na te le ka daw kapag yang ban rai kumno nangidon mo kana ka jingdo idon mo kana kata ka jing mo kum kino kondom dan rai lang pa ka MC jong i baki bok thaba na kloy ke na rai ha de de MC jong lang ban jam saprang kantam kan ni ka jing jam saprang jong nga lomba namun ban berkatang la de rai na kwa ban MC mi we bersama jong kana stem klaya jongi bakilyo kan usa pamakiru kidai ban kunjo seprang warap len kijing babo nikong kuble fiba kajinji jongki yanga kalomba hadin bangla lapulat YouTube gitu ki atli jerwai kawai ke jerwai ngala nangkong papa kete berkebar kadai tirenam te hadin ba lapulat YouTube gitu jerwai dengan sayo kenya kataka long kadon kataka kerja message bat ka kajing ka phone call ro napo khante te hadin bakila phone to ngasko kondit kumno ken ngasko wa de kerja company te mano re hak ta por ki youtube ki de napo India talent fight te ndakle to om ba de ma phi ba play YouTube bikin cerwai kata mo tengong ho de omba kane kalau kumba manging yo iya phi hang ne po YouTube te ni skoran kam ban khod yo phi ban yo simta kane ka show te de ham to katur ka MC phayanga bat rumba ka ching khod tu ki te nga yom sim ban hadin kata ngai kandu sabat isa ki bukthaba man ma iru ila ide no wa dia ki pusat mo ter ka kandu lele ban isa ki bukthaba kapan long yang i ken khamta me yanga bangan don tum sim ban ya chakma kano sin ki pasen video pi te komukilom ka le gisni ki pha hadu arsin take away they get a fast performance they lambana kajing choose to me in a Bollywood song they hadin talks parts second performance they kata kadega kajirwai pamakikila ai na po India talent fight list kemud entap ya le ya simatai kana ka mereka sebi pinjit hi jingrai na kin ai na ten kan ko jing tha jong ki kalomba lingkong haba ai program ki omba en ai suar kan ga ITF list mo ka fast track mo de hadin ba pake pe to ba makikila ai nang to long ka bakila ai mo pa hadus ni kila omba practice ba ka to de hadin ba pake pe to fast te kamon ka ba ar means choose mangi ni la pembiang ni ka track ka ba de na po Bollywood song kami hapa practice rupan nih dia kata ke pengila berkrek kemudian rilis untuk
nama sedang hi ngasomu ai ka chikuplei ka ba khrau khamtam ek pralok kum ki samla na poshnong mo kasim kom dilom ba ka chinton ng samla ki ba hakar ting chuka klop dem chuking to te don't see way samla ba ka ba ngamla berkleda dum ta ngai kan mau sai ibadai way businessman mo iba trace tomha ka business chungi tem mai ba kuntu kun pham ya ka club ma de ki samachnong berpenlong ya ka kerja program kerja konser barit to tedem to ba ka jigalam chungi ka jitrelam ki khosam ba ka jin pentip lang chungi pralok segi sinoma marjan haga por berpenlong ki konser ki pralok baro nadu sinong adu ki project sinong kelabat penlong ikane ka ki MC pen ki donation namba kitip kita sui pan bandor senyam kumno ba baganio ban let mo sekali su berhadi nung to ngamla berkled hi kamtam yaka sem SYC rewarning to namba jingalam jungi ba edmond khongai tema iru limba ka jing kam se basbon jong I ila person thoi ka sen berkila no sunya yang aru harus po ya te hang to klaim sim yang nam ta ai konduru ka basgo komen na ka longma nagaleng MBC jong I ka nagathan jong sithe ila no sunya yang aru po ya te hang to don sa ka ne ki ruramba ki ba yarap lang yang akan bersekolah mo kandir kan suat don ne te kan ne kapan long yang banio ban siu ya ka registration namta ban book ya by flight te ka to kala MC yang baga harum tapan kasas tama mangi bangin bagi pengkrai parsa ya ka by hotel mo by bang by di ka by tiabasong to tang kita ibn kam ta baru mutai ru kadang community ba nakliang jongki parlok nang ne naktai ki ba ya don simlem na place of hayaki na marbale ngasong tho ba habale cha bar state don kam hi ban yo ya ka mo ka jing ya ka senyang ga ba lo sungai Pidan ay kata kajikernan mapinwan ranam ay kajala. Oh ba hale kata kublesibon ay Tamar suwa bon legi sethe na dum suwa hero madun dum simba lakum no ngakwa ban le sitom na practice sitom kumang sitom kumtar ngak community ba kat kum ka ching ai jing gur khu jang o nang bu nang thau ngakam scam hi ba kan long ka ai ka ba ka badan chikrmen bangala ba jams kamar mo kamtam bukan ka chikr khu ya kadang kathan jungi badika jet benri ko si jungi kum ju ka stem khlaya jungi bo boy har be dei kan ka jet show te ngap pa jumlin kan ka le tang ka sin ko te hagalem kan ka ji prakhat junga hi na do sedang kala do lupa bad dakikam bari junga to muset nagapor habodon ki kerja function barit ki New Year celebration ki Christmas celebration berki way mo te man kapor ngajukut tu kun pha mi kursan lag bersab ngajukut kerma berbor ba bakim day pan aran kim day ban rich kondom marsisin padon ni kasab ide ban mi shkamano te bursin hi ase yara pru yaki kursan lag bersab ba perchlo yaki nga persyang yaki ban ai wadi kijerwai ru kunang ba bakin mish khamar khamta ma ki program mo per madon pudeng jong ki kursan la ki bla simkhia kata barkida perpau ru kata songo na marba ki ada don ba ai sim kumne makki ki ba nim yola la ngim la la e te ban le kata ru kan schem barani chakman ela habu blay la asisha yang akan ka jikar khu ba kar komoditi bayan dengan kan schem ba nakability banyalam amar ay ka sa ba ba perchlo ri khu samla ban banam song tha ji habi de kan
ringa kuah he ban bakulor bakumno kadong katan jongi babon ko sama bakin kenjo bisa perang kat ko kat kesam talek jogi